ni September ni som pakhat kumsang ni som ni panga ninga ni ani a in zavain chibaile vekule a khaw pumin cm biala nei lo khwa sondon leilung chia na thleng theilaka him to lo le kumin furpo tuarna tak chief minister bial chungami nei lo serchip district chu a khaw puma son tuma malak me kani an khothut mun him to lo wang hian an khotlang chuan a khoram chung an khothut mun thlen ma dewa khothar kayan duwa hemi tan hian malak mek ni in sarkar atanga mason na tho na tur sum an mu te po khothar tan an da deu zel to khothar din tur chung chang hi ni lai ni chun khan cm officer chief minister pulal du oma hovin khom dan tura duan propose plan chu sarkar mi pui mole khotang shwai tu ten an en ho rahman dan chuan khothara hian in za pariat le sarkar mun ma pui mo engom za ta om dona rahman na te hilal shwai tuang Ralte assistant director town and country planning in asoifia amun ma po amalama samfaya malak bultan the apianga malak ni se anti khothar rahman na hi bial tu emile kai shwai na noya town and country planning UDNPA in asiam ani chief minister in MSS foundation course kalmek tekom service rivalry anasati kamo pulal du oma nimin khan chief minister pulal du oma chuan administrative training institute ta mandatory foundation training kalmek Mizoram secretariat service mi somni pariat te chu CM conference hall a akom chief minister chuan reilote kanom ve chungin service rivalry anasati ka mua hei tha kan tilo sarkar mita chuan hathok tu zongjong hi in poimo veka du sakbi kan nei lo ati pulal du oma chuan officer ten kan hnuai thokte welfare hi kan ngai tha fo thin ni in kan shia kan staff ten an chanvo an run dil ani chuan kan ngai sak thin turani mason na tam tak hi thumron a kalpuyani wangin department sang sang te tho ho na tha kan mamol he bokti in MSS training mek te hi acha nimina sarkar thu chwa tarlan danin chief minister chuan sarkar pisa wongnung tu in ni a fel taka engkim kan kalpui hian aza oma not sit bultan tu in ni wangin in ngai danin kong tam taka sarkar akai shwai ve theibok sarkar na hi rongbol na anga ya dikle tui taka thokturin ka ngen cheu ni ti in a cha bok trainee te hi pulal biak enga deputy director training Atei chuan a ho ani hulhiap SSC chuak mi som pakhatin food processing zirzo to ruilo do be puithlang na chikhatata na Mizoram sarkarin public private property PPP mota hulhiap sort station tar SSC akalpui meka achuak to mi som pakhatin food processing skill training anzo to hulhiap SSC hi sarkar YMA MHEP le Mizoram Sinot Changhovin anbuat saini in tuna hian Sinot camping center nei boya abech thumna kalpui me kani a ruilongai mi zani pariat an lut tho khatna le tho ni na chuak sarkara referral task group in thlathum chung thi thlaya ruilo laka filhim zuita te tan skill training a kalpuya food processing zir chuak mi som pakhat anom to baka electrical technician mi somni pariat le aluminium fabrication mi som pariat in anzir mek bok training hi sarkar lai puya national skills qualification framework NSQF duananga pek anni a an chwa huna Mizoram Council for Vocational Training minga certificate pek vector anni ang hulhiap SSC hi batch khata mi za somnga zel in kol theina nima se dil tuan tamwangin batch ma sabera mi zani somnga parukle batch ni na mi zanga somli pali anluta batch khatna hi ni somni zel ni in atirlam ni som chungchu detoxification kalpuyani a adot ninga chu ru en kolna psychological counseling hunatan mangin abak ninga chu Sinot revival department bultumin gospel camping nei thinani batch ma saberle adot to lote chui zuina a za somsari pali chu ruilo laka an filhim zui zelani sarkar chuan hulhiap SSC kalpuinan cheng noi za pariat ape a batchli na chu September thla anei le tumni in atulanga kalpui tumzel ani min thantlin ka be se pujon ro tluang liana Dampabial MLA by electiona Congress candidate tur pujon ro tluang lianan thantlin ani nge be se thule puwanlal sailova thantlin nima se engni nama anpe karin lau thua soi pujon ro tluang liana chuan by election hi ruling party chanpwala ngai thinani thu soin ma se kan ruling ho hi an chi chi ema beltla ka an ngai karing lo an candidate puwanlal sailova po hi lo tlingta po ni se engni nama anpe karing lo ni na poi mo zongjong joint secretary thengin anin pezo vek to a engchanwo ma pek le turan nei to lo chu wangin he by election hi ruling chanani karing lo ati tunma point kan MLA te boral wangin by election lo om to thin ti soin
pujon ro tluang lian a chuan election commission in election an puan nuwa candidate an puang thina ni ngaya ton chumbai election kalphung thar hnuai a chuan engtite renge moni candidate puan an man mo ni ti in mipui an ti phok lek zo vek thua soi pujon ro tluang lian a chuan congress candidate an thlangtling ani chuan kumsang ni somni pariat MLA election a chuan Congress Party in hena an change yang ti soin hemi turatana mei cher lo chi almasa turin dampa mi puite ka som chewoni Congress Party lo chua san zongjong te kha lo kir le vek turin ka som cheu pathian khong ngai na le mi puite zara tun sarkar diklo na bele turian MLA a min thantlin ngei ka be se dampa hian Congress MLA ni turin ka local don lawa dampa mi puite MLA ni turin ka local don ani ati Waimein kumpuana tan ruilau dole ramle namhum hal bukdon Central Waimen Nuaya Rorel na sang Central Coordination Committee CCC chuan October thachon hulama inkhom puilian an nei tora an agenda turte thlifimin kumpuana tana bukturin ruilau dole ramle namhum hal an chop chuak don nilai nia CCC thutkhom voiza pathum na hi Central Waime Hall Aizola an Paul President Pulal Machuana kai shwaina Nuaya thukhomin inkhom puya rel turin waime khoi pangale sarkar khoi pathum an pombok waime hian October ni somni pakhata tanga ni somni pathum kumsang ni somni panga chung hian tuiswal group in sakordaya waime inkhom puilian an mangdona heta rel turte branch sang group le saphet quarter satangin rotna thlen ni in hei CCC chuan athifim le thin waime khoyen chop chwa te hi waime in kai shwaina le ni phung le shwai tu te mo phurna rampuma inzirtirna nei ni ro se Mizoram chunga namdang sumdong phalna nei lo tamlu tukhi titlem turin Waimein ma la ro se Mizo me chaten namdang pasala an nei zelo nan Central Waime hian inzirtirna na sazokin kalpui ro se Mizo in fiam na te choisana ni theinan Central Waimein ma la ro se tile zo na thlak chipeng sang te Mizoram a chengti zinga chibil malak na tolo nan Central Waimein ma la ro se ti te ni sarkar khoi rel tura an chop chwa pathum te chu inner line permit ILP hi tunaya khawle omzene zoka kalpui ni thenan waime in sarkara thlen ro se tuinar hum hal dan siam ni ro se the Mizoram Water Source Catchment Area Protection Act and Rules le Mizoram chunga in kalpo na kongpui sang chiat wanga mi puiten har satna kantok na sel tuk thin hi alozia theinan Mizoram sarkarin tunaya chakzokin ma la ro se ti te ni thutkhom na hian Central Waime budget kumsang ni somni panga tanga kumsang ni somni paruk ruwa manna po inkhom puya pharturin apoma inkhom puithleng tu turten anin bua saidanan soibok CCC meeting a hian Aizo City Branch Ayo Group le Saphet Quarters Ayo Baka Central Waime shwai tu mi zani somli an kalkhom ani dampabial khoshang fangin Dr. Thangtea ZPM atangin voters lomlut Nimin Khan MNF Senior Vice President le dampabial MNF official candidate Dr. Alal Thangliana chuan khoshang afanga West Phaileng Konmoi Chipui Lallen Parvatui Sai Thale Pholdung Sei Khwate afanga MNF Senior Vice President hi Pularin Tluanga Sailo Late Nupui Pilal Biak Chhuami le party mi thanhem takin an troi om ani Dr. Thangte hian Chipui khwa ZPM atangin voters pakwa MNF a alom lu thu nimina MNF thu chwa chuan atarlang MNF Senior Vice President chuan kong shangin Mizorama Mizo Nationalism in be atok meka ramle namhum hal konga beidong to le nunglam hoi to te MNF a lo let le turin kan som chewa neutral tam tak nam ve tuinom ti kan sia ramle namin achunga tange ya be ato mek lai hian lopen chhuaka lo ho khom turin ka som chewoni ati Dr. Thangte chuan khoshanga thu soin MNF in kan mun ngai kan lo le hi ngai ni party angin kan MLA Pularin Tluanga Sailo thi nei kan suna amangai abial mi poite hian purin Tluanga chungtele MNF mitui luang mekhi min hnem turin kan nge na ni atia ZPM hi hebiala hian tlingle ta se sarkara thil danglam umdon lawa sarkara din munpui mo zongjong an lua khatvek to ni chu wangin dampabial mi puite in vote lutak kan dil chewa pathian le kan ramtan nge takin kan ding don ani atibok Pularin Tluanga Sailo nu pui pilal biak thwami poin khoshang thu soin kanpa khan hebial tan hian na tho zo lo le ma chop tam takania chungte chunzom tur chuan Dr. Thangte hi kan ring to kani kanpa khan amangai chewa alaina chewa angai sak chewoni angai to na zongjong in hebial ma so na tur hi angai to thina chutiang bokin nangni poin in mangai ti ka sia kan lomani ama tak silawa chuan by election nei alo ngai ta a
Doktor thangte hi kanpain unaw pa ang chia ay nani a involved lutak dampa mipuin lo hlan turin kangen cheguni atibok. Minister pulang hinglawan Meteor MLA program mang Nimin Kaneli SDE Minister pulang hinglawa marchuan government KM Higher Secondary School a Meteor MLA program mangin school som pathum hena school mamo green board white board le water cooler semna hun amang Minister chuan Meteor MLA program lo chwa dan soin zirtir tu tele zirlai te ti phurnan te zirtir tu te hena anmani in rin tok na tu confidence siamna le school choi kan le masona tan ani thosoya zirlai te chu tai mataka zir tur le an zirlai da masaber turin minister chuan a fuya zirlai ri ruchak lo tan pon tai mak na nen chuan tlai luat a om lo thosoin thei to pa zir turin a cha ani he huna hian zirtir tu hlutna le mo phurna thupui mangin minister zirtir tu le zirlai te nen panel discussion nei ni in zona le chana hun man ani bok speaker din mun MNF chuan Mizoram Assembly Speaker Pulal Biak Zama chu tun naya a office a chanchin bumi nena anin komna a thua soidana onlam nein thua soi ti in mipuila ka thupa choi tole athil soidan chuan speaker din mun ahum him zolo ni ti in speaker din mun kyansan ngam turin an ngena Pulal Biak Zama chuan ruling party ZPM tranin thua soi ni anti Pulal Biak Zama chuan enge soiti chu mipuin an shia inalanga MNF ten mipui ngai damdil tole speaker din mun hum him zolo anti na po tlang shiat ani to inalang MNF in an pone ti chu adikti in Pulal Biak Zama chuan thupa choin speaker atang chuan abangam turani ti zonga tongkam lo nei chu tundin huna tranlam nei ni na te po ani to inalanga ma se chiang taka soithi ro chu Pulal Biak Zama chuan thupa choi lawang ti le speaker atang chuan abang lawang ti hi ani ome chuti line parliament le legislature danga speaker presiding officer chu tunge enge ni ero chutle ma zong han soitaila speaker chu party mi shwai tu political party changa thlantin ani a ma se speaker ani na changi ro chuan party mi ani to lo chuwang chuan speaker ni na chair alwa tangin political party mi ani na chu bauti ina soitheang chutiang ani wang chuan speaker chair a athut ma sakbera po house a athut na tangin house leader le opposition leader ten speaker chair a chuan an shwai thin ani speaker ni na adin mun soina na thaber chu saptungin neutral emo neutrality ani top mai ni speaker chu adin mun a chel chung zonga athupui chu neutral emo neutrality ani top mai ni chu wang chuan speaker chu a che dan athil tia neutral lawanga alanemo alan na turemo zongjong atangin ain thiar filhim turani a political party a eng committee a emo atel verim to lawa chuwang chuan political party atanga thlanni se speaker ani nuwa chuan party a ni na zongjong atangin ain hli fai thin mi ten politics atran lam neya an mu theina tur zongjong laka ain thiar filhima political party committee a atel ve duni point invitee ani thin chutiang deu bok chuan deputy speaker poni a deputy speaker chu eptulam opposition leader bulaimo house chungaimo athu thina tunma deu chuan lok sabha deputy speaker chu eptulam chan eptu party changa thlan ani house chunga thil thleng engpo parliamentary minister a om thina parliamentary minister chuan a soi thin tila swal lawang speaker neutrality chungchanga hian soitura tam theya entirna po soitura tamang ma se kalphung tlang puhi tok mai se politics a thu in chu om point speaker chuan a neutrality chu aveng him tur ani emo veng him tura be se emo ani Mizoram province changte ICU a enkol mek ani Mizoram province changte chu Aizawl hospital intensive care unit ICU a enkol mek ani online Mizo entertainment news page pakhat thing nunin atarlan danin Vinci changte hi tuna hian Aizawl hospital a omin intensive care unit ICU a enkol mek ani a internal bleeding wang nia soi ani Vinci thianu zai thiam Catherine khyangte chuan Mizoram pardam lo chungchang hi a Instagram story a tarlangin Vinci hian thisen war unit li amamo thute tlom ngaya thisen petur tele tongtrai pui turin angen ani Siemin ruilo dang chat turin ma anlak na sathua soi asanghalian po kan man zau zau to pulal du oma Nimin Khan Chief Minister pulal du oma chuan sarkar in PPP mota Sinot Camping Center nei boya kalpui hulhiap sot station tar atloa pilarin pui Social Welfare Minister chuan atroi om pulal du oma chuan kanrama ruilo wanga har satna to kan tamwangin sarkar chuan tunle tuna kan momo ber nianga in hulhiap sot station tar kalpui tha in kan chia sarkarin ama maya ti thelo wangin YMA MHEP le Sinot te chu phungboma somin PPP motin akal puita ni ati
rui lo ngai te chu an ngei the nan kan tran pui ani satlia lawa angei len ten ei zon nan nei thine turin skill training changkang tak kan pe nga la hetiang taka rui lo ngai te en kolna kalpui hi adang soi turawang viau mai thei asim du tak tak te tan chuan tun hun tluka hun tha hi om lo ani ate bok supply lam dan cha tumin ma kan lana sa thina aman po kan man na sa a asanghalian po kan man zau zau to ni tuna hian ramdanga tanga aron lu na te dan cha tumin operation jericho kan kalpui le mek pulal du oma chuan ati chief minister chuan rui lo lati ve lo thang thar te hna po drugs that lo zia war taka zirtirani a nasa mang barat abhiyan mangin district na campaign ne ni rui lo boya tan ho lo dan chu ti chin mya lo ni thang thar te hna ishil mul mulang uati pilarin pui minister point thu so in dam lo en kol te churil runghe tak puwa rui lo laka film zui zel turin a fui bok huliap sot state center kalpui nan hian sarkar chuan cheng noi za paria ta pe a bechli na hi september thla hian nei le tum ni in atu langa kalpui chhozel turani ang bechma sabele ado to lu te an chui zuina nimin thlengin za asom sari le pali te chu ruilo laka an film zui zel ti mu chua ani thu nimina sarkar thu chua chuan atar lang ma chop kan nga hle puwan lal sai lawa dampabiale mele by election lo om turata na zpm candidate tur puwanal sailawa chuan dampabial ma sona tan ma chop an nga thu soin thubel chian do lo le dot manga in be lo turin mi puite angen campaign a dampabial chunga cha mek puwanal sailawa chuan kanbial tu emile in hun lo taka min boral san hi kan tuar emema amun ruak hi azau don in thlangram kan ni angin kan ho tu ten du sak takin helai bialading tur hian min da le a bial mi te khongai na karon di le ni ati puwanal sailawa chuan dampabial hian ma son na tho tur ma chop an nga thu soin sarkar lai thachak na ringin kanbial in ma chak taka son theinan kan zawa in tangrual ang uti in thubel chian do lo le dot manga in beilawin thianglim taka he in thani ma chon turin mi puite angen ei ru khi nuam dewasin silian zama electric veng hlemlet corrupt huat om zia zia ka soi thin ti hian politician le sarkar na thokte dem le kok dek bi khian an ziakin an soi thina keini hola hian kanei ruk chuti mialwin kanan pholang thin reng la taka demom reng po kan ni e kanei rulain moem ni ti in tran han khorok donila puke eliana te thukho changangin nu pakho sakdan kan mulo chungpua an kara fanaw lo piang thina tanga alo lang ang mai hian kan pholan atang chuan chiang takin kanei ruk chu lo lang thina lo ni reng mai diktaka kan poisa lak lu le kan khosakdan in mil lo dan chu mi moltan po sia thiam mai the alo ni a keini anga e ruk walau taka pholang ngam hi ramdang om ve mo vai unau te hi chu e ru po ni se e ru lo ang taka om dan an thiamin an pholang ve chiam chiam lo ni ti hian ka shi thin keini zongza ane kin wang thuang zuma in war fein kan han pholang ta thina ni a ni e vai ram lama fa te school thaberbera kan tira in chongro pui tak tak thingtlang pa han lu mai ngam lo na khopatle nalin kan han dina motor le silai lo nom sip bolna luxury thilin kan han in thunun up meya khoi khoi ai moram le in mun huan le sanghadil ti angreng kan nei thlia thlia bok nen kan nu pui fanau ten ren lo taka man tur poisa an hum i mem reng theibok hetia e ruk pholan nuam kan ti chan hi engdang ni lovin mi puin min ngai san pha tlat wangani sarkar poisa e ru thei chu mi fingle thil ti thea min ngaya min ngai sangin min loma za in min choi moi thin biakina thutna tha chang turin min ruata receptionist ten aril lama thu turin min lo huya puipun na hmuna thutna min lo kyan thoi thin kan nui ruala nui tumin kan ti ti an ngai changa ban haninel fiam ni khwa po chaklo jok ni an chu thin thorim wanga pathian mal somna donga hausa te ti thikin kanei ru ka tanga ko shan le por sang sang tran puina kan pek thin chuan du sak min hlo tira tholom khonni khwa wantlang tho chunglam tho tura min be sei angin kan han tho nge ya fak kan hlo thin hetia min ngai san chan hi an hlem hlet ve tho wang alo ni a dorka in chintok omlawa hlep anya lawa har sadden chena thilman ti san chiam chiam du deu vek anni ate bera tanga lian ber thlengin kutling lawa poisa lak lu an phuriaw na tho phulek lawa poisa donan zaklo kan contract na dorom compensation doa kan petrol e cement poldal gas ti chingpen tangkangai na swala kan lut diala e ruk chu lok thaka ruatin hlemhlet lom hian kan ha le lui rual dial mai zongani e sarkar la hlo tur le hanin khap tur chuang silo property return anti corruption vigilance ti te omzinei te vakin kan siam lawa ngo emo thanem nga intel khom emo tangpoin dodana kan tok lo
nu le pa khwa chu nuam singkho kan ti ni deuh ber mai ei ruk hi nuam dewasin chutia khap tu le do dal tu om lova mi pui lom le choi moi kan lo bok wang hian alom Atei fa chuan ei ruk nuam kan ti a kan ei ruk sau sawa kan pholan ya thin office chen khat poisa dek chuak deuh phei chu alian ber thlengin ei ruk chanwo in siam thlia ni omin an soya nu chen khat tun tha chu ma i hlo pa ngai chu ni moi ron hon lo ti tok la bo lo heti ni wang hian ei ruk tur shelo po in min ota ei ruk turan dapa mi fel tam tak chu thlemna chuan kan hnuk luta ei ruk cho lo hluar ta hle mai ni heng thlemna laka filim ramle namtana ti tak zeta ngai to na mang baal ma a thing thingai lo an ti anga mirin an om chen kha chuan mirin om lo ti hi tlem te zok an ni a an thom ya ring mai ni ti in an soibok ei rungol ve tak tak chin chu an tlem deuh po ni ange lemni ram than chua matong pol India a Mizoram chu ama hruai pol kan ni in an soya ei ruk hi a hluar ngiang zok aniang kan soita kangin mirin om sarkar na thok zinga za zela somni panga an omangem namdang Mizoram na sang tak thok dikwanga an hotak pakhat chuan Mizoram chu brigadier ti sailo le ke chu in kan mangai ti na soye an ti a za zela somni panga chu aring phak lo hle Chenom state point kenin chenga siki kanei line nangni chu chenga siki thumin ei min ti ani omasin pile poten bude na buwa an lo te china poisa de chuana muna chuan uiom tham lo te chu lo buwa po ni se mun lia thena mun thum chu soilo mun khat po chu ti buak riral chi ni lo laya ramma son na tho na tor poisa mun lia thena mun khat chau hian an lo thok tak tak te hi alo ni da ruayanga duam hi milem biak na ni ngai chuan kan nam pum hian milem kan lo bereng mai alo ni don hi he thil thalo tak hi koshana po azam luta pathian le khabuthiang lim meu po chuddig lo duam wangin shal chhuat chiamani hi pathian nam thanin ti Israel ten miliman biak wanga shemna na men lawan tuar ti Ezekiel bua ala nang hian pathian zon chhuara ma in chal mi zo te hi kanrin lo hlana duam na milim biak na kan lo lut thuk le mai hi kanin siam thatwat lo chuan drugs le AIDS le cancer tia shem kan to me kai na sajok shem na kan tok lawang ti asoi ngam talawe hetiang din mun thalo taka min din tir tu hi tu dang ni lovin mi pui hi kan ni a lemle do ngam lo le do phal lo sarkar siam thin tu po ke mani mi pui bok sial rang kan sing thina lo ni mi pui te hian kan ngai dan thakin ei ruk hi lok thak anga ya choi moi to lovin kan nam mel maliana ni tia ngai dan kan siama hun ta chutia mi pui ngai dan in thak thleng thei chuan ti tak zeta ram le nam ta na in pe lemlet na do ngam le do phal sarkar hwai sen kan siam thei to anga ei ru chen point thlachungin kan sim dial mayang chutiang hun thleng thei tur chuan lungrual taka drugs kan dawang hian lemlet na hi politician emo sarkar na thok emo tuma in mo chiat lovin tongka mai ni lo program fel tak nen tharum tel ri lo ti tak zeta omzenia kan dawangai ruwa tham lo hla lado nam thatna ne i ne ang u ruilo lemlet na te tia kumsang ne panga chapchar kota chamchu angkhan kan mel malian lemlet na ne turin rel thiam hruai tu hwai sen kan mamo ta ni hi tunge min hruayang ruilo do be pui thakin omzia nei Mizoram police te chuan nimin khan thu chua siamin September ni khata changa thali o to ruilo do be pui thakna operation against trafficking and use of drugs and narcotics chuan omje thui tak aneya Mizoram puma ruilo veiwak atlaniam na salheti an soye he be pui thakna wang hian ramrika na mishing le lir thei veiwak po atlemin na satakin ruilo lo lut atlem pha tol chunga ruilo manzat po atlaniama ruilo man po apun pha le ti an soye Mizoram police te chuan ruilo do be pui thak me chu hlotling le zwala kal theinan police excise VCY mele NGO sang malak na chu thlopa miswale ruilo tol sia te chu shilchin turin mi puite an ngen CSS noya thokten nor zui zelan tum Mizoram Sarkara CSS noya thokte chu September ni kwa kumsang ni somni panga tangkhan an nuatana nimin September ni soma nor chunzomin voina pomas casual leave an leang AMCCC chuan tuna an nor namas casual leave an lak mekina omzia nei lawa anthil phute sarkari na ti hlotin lo chuan an kalzel dan turan ngai twale dona tun thlengin sarkar tangin thulom oman la donglo AMCCC hian nor chunzom zelan tumnia thudon ani CSS noya thokte hian regularization of CSS employee scheme 2024 ataka manle health department noya provisional employee health worker somthum pakhatte CSS scheme manga danghet suit an phut ani Forest Conservation Amendment Act 2023 dodalnan Vana pa hol tualah pungkhawm dâwn
Joint Civil Society of Mizoram Huai Hota September ni ruk in Rinia Central YMA MHCP Zoro Mizoram Transformation Movement CSJ Mizoram First CATSJ le Political Party Chenkhat MPCC MNF PC le AAPIO Kalkhomin Mizorama Forest Conservation Amendment Act 2023 Mangtura Assembly thutluk na chu andu lo ti lantirnan September ni som pakhat ni nga ni vo in somhadar som pakhata hian aizol Vana pa hol tualah pungkhawm ni se ati angin FCAA 2023 du lo na hi lantir ni dâwn hei ba ka hian online le offline signature campaign buat se ni dawna Forest Conservation Amendment Act 2023 chu atu langa mizo mi puite shilfia Mizoram khoshang shanga wantlang in khom nei ani dâwn bok Ministerial bal zirbing na atlang zar nimin ni som thlakwa kumsang ni somni panga ni lai ni chun khan Health and Family Welfare Minister Pilarin Pui chuan office a bal chungchang zirbing na research on phytochemical constituents and kalaktogi properties of Calacosia esculenta taro and determination of its nutritive value report bu atlang zar he zirbing na hi Pilai Thangpui College of Pharmacy faculty le research team ten kumkhat chunga ngor takin anbe ania Mizoram University Mizoram Food Processing Research and Training Center Ripans le Naipar Gahoti ten technical support anpe he research yana tumber chu bala hian nu nute tui titam theitu compound aum dan zir chian ani a compound omzon chhuanan preliminary phytochemical screening le liquid chromatography mass spectroscopy man ani a nutritional composition hi Association of Official Analytical Chemists in unrecommend method mangin anzonga compound mu chwa zirchianan computer based study a hian Schrödinger software man ani he zirbing naina mu chwa tlang puite chu bala hian compound hen khat alkaloids flavonoids le glycosides omti mu chwani a heng compound te hi mishing tana chakna thlen thei pialama nu nute tui atitam thea ngai ani he compound te hi chendara zirchiana chuan natural compound luteolin 6 HC diglucoside omti shatani a computer based studies neina he compound hi mishing taksa a receptora abe theini ti anzir chhuaka chuchuan nute tui titam theitura rin ani balchum hi zema bok veng chunga nu nute tui pelai mi somthum hena gram za in ni tin thlani chung pek ani a hemi chung hian kartin survey nei thinani a chuta chuan za somnga pasari in an nute tui atipung ti mu chhuani a nute tui nei ngai lo pathum jinga pakhatin anei pha bok MSU in AMCECC thilphu ti hlotlin sakturin DP NAR Minister angen MSU General Headquarters Aizol Shwai tu tiswa nimin khan DP NAR Minister Home Minister ni bok puke sabdanga chu apisa a muin tun naya centrally sponsored scheme CSS noya na thokte chungchang an soipuya MSU chuan tun naya CSS noya na thokte norna wanga zirna inmun tan tak a khailak le zirlai tin an tuarti an shatin poyan ti a MSU try tu te chuan CSS noya na thokmek te chu andin mun zirchian saka sarkarin regularization scheme 2024 asiam manga tlingle danang thlapalak lu te chu CSS employee inzom khomna pol all Mizoram CSS employee coordination committee AMCECC te phut ang hian aranglamati hlotin sakturin DP NAR Minister hi angen ani tin tun naya assistant professor nalak tur post somthum pathuma advertisement chuak meka rusa noya assistant professor na thokmek ten an dil veni ti thu shatani a MSU chuan heng rusa noya thokmek te hi danang thlaple MPSC kaltlanga lak rusa noya assistant professor sarkarin ama noya achor chunjom tura binding terms and condition fel fai taka anei thlapte ni wangin tuna assistant professor nalak tur exam bua sei ni main danang thlapalak rusa assistant professor te hi tinghe turin an ngena DP NAR Minister puke sabdanga chuan rusa assistant professor te hi amalama an nge theina turin ma lo lak tur thu MSU shwai tu te lo shil chu lom an ti hle heti la hian advertisement mumal po om lo le DPC mumal po om lo wa sarkar noya nalak tam tak regularization scheme 2024 phalote chu danina photanga tlingzo lote chu sarkar pointing het follow turin DP NAR Minister hi an ngena
quality education kan tla ngau pui lai le khathiam tak tak zir lai ten an thorim rangi en sing theina turin danang thlapa sarkar nalak re reng kalpui turin an nge na sarkar na re reng anget le nget lo po dan ni lawalu emo lutu manom chuan MSU chuaning tiklai pona do thlata hetiang dan palzu ta diklo taka nalak le dan ni lawa regularization po kalpui lo turin MSU chuan an ngen ngal bokani khati zong kha tun chumata na karon ti chwale theite chu ni e